Dipu along ta ingdeng pho International Yoga Arani kata London. Karli tang Peter Tubit aphan kachikimo pensi Pharohini ra thongke prapli KARBI ANGLONG Autonomous Council General Session kapado. Ingdeng Trokep Ranarkep Council Foundation di Dongkamukam si Talon Ponpo. Dilay hawar along ingdeng pho International Yoga Arani kapamandun. Deopani Tourist Lodge along ingdeng pho International Yoga Day kapaman. Kardom Pini Prime Time aberta kathanabang nili Anjali BP non arjuik tha berta ang tonpen. Munit kereng et aporahut asontin choklem chodam along ta eok epran abangke midun senangji. Eok epran kai kita mipun mi et nangji pulute ilitum kai kita kidu kethak kachipang thir lapen eok kachipharang asai klem nangji. Eok arlo ke su kachip jogji aphan puluti anutin abang phu bang phietum ta yoga ki claim kenang sot lasi somindar along laso yoga aphan jesimet pen RDP ponlo lason sipini somindar arlo ingdeng pho yoga arni pacheton dun siladak diporong supi along ta district administration KARBI ANGLONG Autonomous Council District Health Society lapen National Health Mission atum patir PC dipukasa indoor stadium along yoga claim dunlo ada porpai troxy apor pen kapang cheng labang so yoga ki bi along CEM tuliram ronghang MP Horan Singh Be, EMMAC, atum lapen District Administration, asai pusai ki atum pen, dang lok ong dong abang pu bang pian parta sar pusar pi atum yoga long, citudun si a ok apran ciperang dun. Dipu pen camera person, Sarjip Kathar pen digonto tiron, KARBI ANGLONG live. Pini ingdeng Pharohini ra thongke prapli KARBI ANGLONG Autonomous Council General Session kang niahut. Nominated MEC Karlitang Peter Tubit aphan chikimo pensi pajut. Ada porpai Capen Deputy Speaker Rites Inghi General Session Chari Ponsi Kidam Tang Aporahut KARBI ANGLONG Autonomous Council along kititang in nominated MEC Karlitang Peter Tubit aphan kachikimo apor enlo. Tapuson aporahut CEM tuliram ronghang pendang lok ajahak EMMAC atum pen Karlitang Peter Tubit kereng et aporahut ki claim kedam amoton hai hui aputhak lardak penthan pachinilo anparta alang li akar jong chomrong me arnam kaperap thekji aphan hirjumi hang PC ingdeng Pharohini rathom ke brapli KARBI ANGLONG Autonomous Council General Session ingsamjin pen pachunlo dipu pen camera person Rosan Hanse pen digonto teron KARBI ANGLONG live. Mithang a council amahang ke thek arni kalang pen dang lok kachitu dunji aphan hamren pen ta ongdung armu kachitu dunji aphan kachise ingdeng Trokebra Nerkep Council Foundation Day pining surihni rakres sirkep ke KARBI ANGLONG lapen West KARBI ANGLONG District hini pangrum pet pen dongkamukam Waisong Stadium alongsi alir alon kipi pen talon ponpo hamren KARBI ANGLONG Autonomous Council Branch Secretariat Kirang Chari pon OSD sonaterang pen setami labangso asai kideng pon puthak lamthi peklang pon yang tu lepas lo itu centrally sida dongkamukam long si pining talon ponpo itu KARBI ANGLONG Autonomous Council authority tu macam mana tengah masih ada si nesen pen talon ponpo sida hamren setami labangso ni labangso dap ke garlanding program ta do ponpo national flag post ponji itu mudak Samson Singh statue Person terang statue, dan reng bohong ronghang statue, dan dulang long pia statue itu leader KARBI ANGLONG leader atau mana cikimu pen petuji, landet sidak itu national flag post penpo, itu KARBI ANGLONG Autonomous Council IAM tu pensi, dan national flag post dat pen itu medical dam si, lang teman medical patient dam han light refreshment pion po, lang sidak pen laso prom tangdet sini tundak dongkam itu tundak pelun tu po. On committee pen dame Tuan ma claim mate ledam thekte da tai ma ledam ne da tadu same lahoi ke chok che lele same le tum chidia seroi ponapo laben pining abang ke ni sining karong do ye KARBI ANGLONG Autonomous Council am hang ke thek apang abang ke headquarter long on si talon shot ta pining abang ke dong kamukam usini non alu tame tum nong invitation dolo kasi kadu be tame cerap itu do nampo laben Nili kasununit tu dan tumbang lah lo je pining apa ngadong kamu kam dan ke bang jelang apa ke asap diviam tinlong bukajan pendeng lok
long tin wa tok anu long same foundation de bang bidam ya kon te mi party ate KARBI ANGLONG arak la bang ka jil include ta sega chong hong lo la pen bang putin tame council apan si litum cha khanang tok lo si la so atok anu long nyong si litum delta pale ya lo te kadu we tame litum council ko bisi ke claim ke tamam mate ko KARBI ANGLONG arak pan ku am si ka ching ko ke claim ke sini ja Parpik lonon la nengkan roket runner cap council foundation day mate katalon dia prang is heseni council sorofan ki pudun longopot isi neli ki puji ke hello neli MSC atuma fan ki thek long ateng polo tangte non ge dam tang a ot ador pen chalarang lang MSC atum EM atum date CM atum ki jap on atuma fan ki puji pake neli ki puji pe hello nili Kokrajhar along nengkan crazy missionary akam se ke claim kumat ke me kumat ka hendo nili chini long atlo la pe la si nili nong to phanang than ya bang ke po hello BTAD bate BTC per the Kokrajhar adet ke hagrama sahab amethang thur lut si office inspection kedam surprise visit se kedam officer atum phan pachini ne pin se kedam attendance hidat saya lang di ke klaim komat officer bang sekam ke klaim pe me komat officer bang sekam ke klaim pe me komat ILDA komat IUD Wasik ni pai inquiry CR ni lake international yoga arani bangso arani along sumender adang along methang okpran ke mesenchi aphan along yoga ke klaim pon ason si dilai ahawar along ta paman pon Timapur pen Bukajan Development Block asai hemalong yoga claim pon lason si dila youth club along kapaman pon ahun Borjan VDC chairman Chris Rongphar Bukajan Block AE Riso Singnar HDP Sports Association Chunbang Kaman Tisu Bukajan Block Mondol Muhila Marcha Dihin Rimbang Pi Kalpana Tisu Pi Pendanglok ki ong dungatum yoga claim don bangso pi dilai River Park along Adapur Phai Nerkepen Vidya Bharati asong ahin penta yoga claim pon Dilai RSS Maipul Vidya Ingleng Secretary Suchan Lekthe Prasarok Amit Ingti Dilai Sports Association Rapchun Bang Pinudev PDC Chairman Chris Rongphar Lapen Bangrege Thom RSS Klembang atum chetong dun Pason Taksi Dilai Higher Secondary School along ta yoga claim dun Lapen Department Office Saihem along tin along ta yoga claim pon News Desk report KARBI ANGLONG live Bukajan Development Block lapen nilip Development Block atum chipatir piponsi usik ni phai inquiry si adapor phai troksi apor malompen ingdeng pho International Yoga Day pamanpon Adapur Phai Kep Malompen Puthot Special Gram Sabha to prepare action plan of water conservation scheme under MGNGEGA 2019-20 labangso asai kedeng pon Bukajan Development Block lapen nilip Development Block atum diopani BDC kaparlo angkang aphan chingki chingbai pon Pinilabangso amay along diopani BDC Chairman Sonjit Lekthe Bukajan Development Block JE Hemson Terang nilip Development Block JE Sonjoy B Lapen Gram Sevok Klembang Pubang Piatum Chitong Dun Kivang Jia Ningkan Kam ke klem kidang ponjia pan local committee Klembang atumta mithang arong Kam kideng ponjia pan men thap dun rinti Pinangan alam chethan jingwai pedu ponsi pini amay mesen ingsam jin pen pachun pon Bukajan pen anon terang KARBI ANGLONG live Pini prime time aberta bangke lupan sekang ton iglo dometak mi kardom